muzici, ali mi ćemo se večeras voditi za onom starom narodnom, manje priče, više plesa, pa ćemo preći na stvari. Večeras kulturno-umjetnička društva koja će nam uljepšati večer su Kud Orljavica, Kuzmica Dervišaga, Jakšić, Kud Poljadija, tamburaška sekcija Grabarje, Kud Orljava, Pleternica, Kud Svilenka, Bug, Kud Rama, Pleternica, Kud Požeška dolina, Požega, i tamburaški sastav Bisernica. Led probijaju naši Kuzmičani koji su vrlo mladi, stari svega mjesec dana. Moramo im biti velika podrška, ovo je njihov prvi nastup. Kažu da su već dobili neke ponude, to je rekao moj tata kojem baš i ne vjerujem, kažu da su genijalni. A ovo je nešto detaljnije o njima. Na ideju osnivanja Kuda u Kuzmici prvi puta dolazi početkom prošle godine, kada su se pojedinci prvi put okupili u Dervišagi u društvenom domu radi zajedničkog druženja i očuvanja starih slavonskih plesova. No ozbiljnija ideja o folkloru i nastupima nastala je sredinom ove godine kada je nekoliko župljana dobilo ideju da se kao folklor nastupi na svečanom obilježavanju 50 godina od osnutka župe. Nakon povećanog interesa i drugih župljana, društvo se prvi puta okuplja u mjesecu kolovozu ove godine u prostorijama kluba, te većina uči svoje prve plesne korake pod vodstvom nekadašnjeg folkloraša Kuda, našeg župljanina Željka Klamfara. Zadatak nije bio nimalo jednostavan, za mjesec dana naučiti razna slavonska kola, koreografiju sa kojom će nastupiti pred svojim župljanima, ali želja, volja i upornost bili su jači od kratkog roka koji im je postavljen. Jesu li u tome uspjeli, vidjet ćemo uskoro. Molim vas da velikim pljeskom pozdravite naše kulturno-umjetničko društvo Orljavica, koje je svoj naziv dobilo pod nekadašnjim slavnom imenu mjesta Kuzmica. Izvedbe Palaglaj, Kalendari, Na ljevo, Zavrzana, Taraban i Čiro. Još jedan veliki pljesak, imaju tremu, neugodno im je. Sretni. So
plješćite, nemojte štediti dlane, ovo je prvi nastup. Do godine ih gledamo lijepom našom, ja se nadam. Još samo ovo, nije što sam mu kćer, ali biti među 20 žena jedini, tata svaka čast.